turoiga ni ciratuika parentified. Parentified ni kuga atiriri mutumia uri uranywa njohi agekari. And I have a very bad example ya haha ngoragwo Limuru where mutumia wari a certain ka shop house anyuaga uguo. Kairitu gake mwana wake wa class 6 niwe wokaga akahinga wira ucio akagira mamu wao nduthi akanyita mundu wa nduthi gethutha class 6 nyine ha gatagati. Gari kuria tomena ka brother ri Kairitu gaka niko gekuruga gathambie brother yake gathambie indo gathondeke nguo cia rucio rucini nyina ndakiri blackout na rucio ni makoima rucini matige nyina ari otoro koguo nona mwana une aratuika parentified koguo ara take responsibilities cia nyina munini muno na ni arona uria nyina anyuaga na nyina ono ararehe arume nyumba and she's only in class 6 arumesho matiko atikira advantage kana mago gatikira koguo mwana ni mwana urandagwa a lot of trauma na shame toria kurire kwanja he muthenya gakuria nyine ethugumire no you can feel mwana ucio na shame ya nyina gwithugumira na ndothe ni nyina meroreire riu niko karoya atirethu kana burana yako ya cukuru ko nyina so kunywa kuthira substances and it's sad that aciari ni ndirona tha ici muthuri na mutumia ni maranywa bangi mucie kwao na mena ciana na makanjiguithia ati bangi yo affectaga the way they bring up their children. Makanjira no, we are very functional. Ithu ona twendete ciana citu ona gutira andu no woya mwana ucio waria nake kando muiga kando mwana ucio maundu mari arakwira to nginya mekaga maundu ma ura thoni mbere ya ciana. It's still trauma. That's a childhood trauma. Ugikorwo we mwenyewe ni ura expose mwana to you, the drunk you, umenye mwana ucio ni aratuika affected. Aduma besha ni ciakwa ni ndi mundu mugima, but the repercussion that you're doing to your children na nicio ciana icio nicio citekagirwo advantage tondu nginya andu ni mamenyaga you are not responsible, you are not there. Nigwiga mwana ro na mwana ucio ona eko manipulate hani na ndagakwira niki utakiri wa connect na mwana wa connect nake. Tell me, what does divorce do to children? Murari a home irari njega baba wanyu ni aiga kihiki. Divorce na separation umenye mwana uyu akurite na aciari eri mwana uyu ndoi undu ungi uria kwirire o baba akoragwo kuo mama akoragwo kuo, whether they fight or whatever they do we o aciari ake ni riria umwehera he ciana ciugaga ni ndronaga dad ni arekaga no we mam ni ungirekirio make sure dad ni ikara to ndari na mfafo ungi na ndari muthuri ungi oi. So ici ni si challenge ga mwana na ciana nyingi ni ci blamaga ati dad alienda sababu yangu, dad alienda sababu mimi nilikuwa na support mom. Riu uko na mwana ni abagia kwiuria ucio kwirikane kuria arathi no arachongo ciana iria ingi kwani baba yako si ni mlevi, kwani baba yako alienda wapi, kwani kwenyu mwana ucio first team gathie gwite agathio akimenaga koguo ni ona age na trauma zingi cia kwirigwo rigi riu ona kuona gya kuria ni hinya tondu riu mamu wa lifestyle provide the lifestyle has gone down. Ugiko wina muciari wina mental illness that is trauma. Hii trauma yo digikwira ikoragwo hana atia tondu it's at a different level. Tondu menye muciari uwe ndoe ni murwaru nono uria ria twaragia nayo horo wa personality ni thimu iria ndahurirwo mundu anjirie hi ni tuturite na mutumia murwaru ni ndiramenya ni kurwara ni njuga ni guturika no uria wataririe ndamenyire ni murwa anjira na ti hindi arwara ndirakuhi horo wa miaka 20 na aturite uguo koguo ni ndetikira ni andu ni marwaraga na ndumenyaga no kuria nja andu moini mwega taki no guku ithu twikara nake ginya ciana ciakwa we know there is a problem. Koguo muciari wina mental health issues ni ekuhe mwana childhood traumas tondu number 1 they are unpredictable, anything goes. Muthenya umwe kinete ni ura murugira gutirio muthenya ungi ndarenda kumwana aramuguthithia ginya thingo rit mundu wina mental illness akamu neglect akamurekereria. He karugano ndaiguire handu in one of our media mundu ahurite thimu akoiga ni mutumia wakwa ni muguta muno
ndangiukira ndangithambi indo ndimutigaga ngathi wira ndekubutha ngicoka turaga TV-ini ndekaga riu ri ndararia neci mutumia ucio na depression. That person is depressed. We arona niko ni kurega arega gwika maundu ndethambaga in fact ni gwigire akuiga kwa kigiko kiria giku kiki nduga atiriri uri uramwira ri mararega kuona mutumia ucio ni depressed niki ena depression wambia kumwira kumwitira ono ngimwitira thuri itura rigima ono ngimwitira mapasta mothe you are not changing anything. She's still depressed until you deal with the depression. Tatweru mutumia ohana ucio ri ena ciana ararora na ndari na muthuri to ucio wa kunegena. What will happen to those children? Group igi tuignoaga muno ni ciana cia andu aria mathiite njera. Ciana icio, those children suffer. Nyina ni athi njera kana ithe ni athi njera ni undu wondu stigma yo thoguo njera ni muici ni muragani ni ekire ni ciagitigirwo hihi mamu wao kana hihi nyina agathi njera. The highest case njiguite cia incest ni ciana icio citigagwo aciari matuika njera. They exploited left, right, center.